درود و درحبات مړه دوستان نندو كنت من ديوان مروچگیم ما باز من نتواري واجه استاد زامرانية واجه استاد زامرانية وتي گپانی تها مروچی گوهرین گال باریا دید و دیدان کی باریا و بحثی باریا گپ جد پما شما و هنچوش واجه میمیا درای گوهرین گال هم پما شما پیش کتند و همی پیم واجه میمیا درای گپ ٹال سید ظہور شاہ باریا و سید ظہور شاہی فکر و خیال زحمت و گنج بلوچی زبان باریا ہم گپ کوت وتی کرد بلوچی زبان باریا ہم میمیا درaya وتی باریا ہم چیزیں اشارہ کتا وائی امید گیندید کہ بانداتگین زانتکارا ہم بلوچی زبانا کامل بکنند وائی کم کسریاں ہما وتی دورہ پرچک زبان یک جوئی آپی پیما جارین تو ہرچی دیما روت آن نوشتید و ہنچو کہ انسان زند گوازینید و آئی زند ہر سال تہا و ہر کرن تہا بدلیت تو آوزید تو و تمام چیزانی کہ انسانان باورند اکادیمی باور ٹگلند و نوکی نسل و بادگان نوکی فکر خیال زورند نوکی کرد کنند آینی جاور حال بدل بید ہمی پیم ہم زبان یک زندگین موجودی کہ چه انسانانی گال و گفتارا پدر بید و ضرور ہم اس زبان ہم ٹگلید و ضرورت ہم ہست کہ آئیے کامل کنگا می ادیب و زانتکار و زبان زانتاں ای پڑا قواسی بکنن تو بچارن و ہر کجا کہ نقص و مشکلی ہست و یائشی کے پا آسانی یادگرگ و دربرگ و پا آسانی نویسگ و پہمگ و پا اشیا کے چو کتاب وڑا بیتو پوانگا و مدرسہ و اسکول و دانشگاہاں ہم برسیت ایوانا گزانگ ضرور علمین کہ بازین قواسی عباریا یہ پڑتہا بیت و یہ کارا دیما ببارتو کامل بکند باز مہربانی واجہ دومی گپ ہم اشن کہ واجہ زامرانی صاحبہ میم یا درائے باریا کی یکی چا بلوچ کواسان زبان بلوچیو ادب باریا و فلسفه باریا ہم بگوشیم بازین گپگالی کتا اگر یک جس بکند که واجه میم یا درا کند گوڑا ای باریا بارین واجه زامرانی کمو که درشانی بکند تو واجهها معرفی بکند درود و درحبات وشد کے پرلین دیوانے منی مڑاداریں واجہ کماشاں علی جمعہ زامرانی پر میرے درود و درحبات پشما سرباتا چے واجہ استاد عبدالرؤوف ملا زیے منتا مرچی سرحال گوہریں گال بزنگ وشتن یا دور دان کے ما چیزی عباروا گوشیں وشت کے شما امید کریں کہ شما دیوانا مارا گوشدارے گوہریں گالان تہا یا جاگے یک زانتکاری گوشی دید و بہتے یک ہنچیں ہم گرنچی کے دید ہما چیزا دوست داری کہ آئیا گندید بلے دید دستگیں چیز بہتا نئے تو بہتے نوشتگیں چیزاں دید نہ گندی دید بزاں ہما چیز چارک یعنی دید انسان ہما ہیں کہ چیزا بگن دی
چم روز نہ آیا بلے دید دیکھ یک چیزیں کہ زان تے کہ یا ہنچیں چیزیں کہ تی دستائیں تو چارگائے ہم دا دیما ایریں بلے آئیے تی دید نہ گندی چمی گندگا آیا بلے دید کہ نہ گندی یا چمی ہم مائم نہ کنا دید و بہت یک ہنچیں ہم گرنچی و ہنچیں چیز ہستے ہیں کہ آئیے دید گندی بلے بہتی نہ گندی و بہت نوشتگیں چیزا دید نہ گندی سلامت بات دیکھ جاگے یک زانتکاری وشی روگ ہاترا دوئیں پاداں باز تفاوت ہست یک کے دیما روت یک کی پشتا کھیت بلے نہ دیما روکیں پاد گہار وارت نہ پشتی آئیا شگان جان پرچیا کہ یکیں ہنو دمانا آئیشی جاگا کہ تو آئیے جاہا او ہمیشیہ گشنت زندگی بعد ہیں کہ زند تہا مردوں وتی جندہ بچاری چیا دے میں مردمہ بچاری کہ تپلے بتا ورنائے بتا جوانے بتا پدات کا کماش ہیں اس پہ رشیں ہمیں حسابہ ہرچ انسان ہمیں پہ میں اگاں کسانے نے پیریا شگان بجاں آئی وحد ہم کہتے ہیں چیئے کہ یک روچ کہت کہ ہما سیمسرا رسید تو ہما پیری ہفتہ ورنہ جوان بند مرچگیں چک باندھاتیں پیتا بلوچان چو بشتا سلامت بات دیکھ جا گئی یک زانتکاری وشی زند تہا اگن چیزیں نہ رسید او تاوان بوت گڑائی دوئیں گالاں یاد بکن کہ تاوان بودتگیں چیزیں گما مکن آ چیزیں کہ تی دستائیں تو ترا رسید آج ہیچ چیزا کم نہیں آ چیز کے نیستیں آ یک وا بھی ہما کہ تی دستائیں آ بے دروریں سلامت بات ہے نمکائیں آ گوہریں گالتا نمکائیں درگالانی نیمگا درگال ہما گال کے میں جوانی ہستیاں گوشتگاں واجہ ڈاکٹر میاں درہ بلوچ جاگے بشی بے زانگا مردم کواس و زانتکار نبی تو ہمیں پیما بے راستیا حق و ناحق زانگ نبیت دیگے جاہے واجہ ڈاکٹر میاں درہ بلوچ گشی آیاں کے گوہر مان راستیش سرا اثر کن و آ کے بی گوہرن بے گوہریں توما بکشے تاں 100 سالہ آپ مینی بکنے چھ آئیے ہیچ چیز نہ ردیت دیکھ جا کے واجہ ڈاکٹر میاں درہ گشی پلہتے نے دلا راستی منگ سکن بلے گشگی حق دیکھ جا کے میں بلوچی زبان زانتکار ہستی واجہ ڈاکٹر میاں درہ بلوچ گشی ہما راج چا ای جہانا پھر کپن تو گار بن کے پیسرا زبانش گار بھی تو پدا دو تو ربیدگش گار بن تو سال در و سال روچش مبیت واجہ ڈاکٹر میاں درہ بلوچ پلچکاری و شاعری باروا یا جاگے وتی درگالان تو کا گوشی لچکاری بزن شاعری لچکاری باپاری کاری نہیں لچکاری مالی نہیں بلکہ خدائی داتگیں روشن و کمالی وجہ میاں درہ بلوچ وتی درگالان تو کا گوشی گپ ایو کا گپ مبن پرچک گپ بے کردہ نفی ندن چہ کردی گالاں شاہی گفتار جوان بن تو شاہی گفتاراں ٹک کو درائیں کرد کے آ کردانی پدا ابدمان بند وجہ ڈاکٹر میاں درہ بلوچ وتی دریں
درگالان تہا دیکھ جاگے گوشی کے ہمک زندگیں بلوچ اوروپند کے آوتی زندہ ایو کا پلا پیشوہازا برباد مکھن بلکہ پا بلوچ راج بلوچ ڈے و ماتیں بلوچی زبان راستیں سیاہگا ہم دستے گسرینیت۔ ڈاکٹر میمیا درہ بلوچ وجہ سید ظہور شاہ ہاشمی باروا وتی درگالان تو کا اے پیم گوشی کے دریں سید ہاشمیہ ماتیں بلوچی راستیں سیاہگ گشیں تک بلے پا ای گپا کسا بامبرگو بوگ نلوٹی کہ آیا وتی بہر گشیں تک انا بلکہ سیدہ ماتیں بلوچی راستیں سیاہگ چہ گٹ و گرو بھی راہیاں چھٹیں تک